Pozdrav, novi video, nova tema, ekspozicija. Ekspoziciju čine tri elementa. Sa dva smo se već upoznali, to je otvor blende i zatvarač. Treći element je ISO vrijednost. ISO vrijednost je broj koji nam kaže koliko je senzor fotoaparata osjetljiv na svjetlo. ISO vrijednost eksponencijalno raste, tako imate ISO vrijednost 25, 100, 200, 400 i tako dalje, sve do 50.000, 100.000 i tako dalje. Manji ISO broj znači i manju osjetljivost na svjetlo. Veći ISO broj znači veću osjetljivost senzora prema svjetlu. Normalno povećavanjem ISO broja, odnosno osjetljivosti senzora, povećavamo i takozvani digitalni šum. Pa kažemo često da je naša fotografija zrnatija pri većim ISO vrijednostima. Odmah primjer iz prakse. Kako izgleda fotografija koja je snimana pri maloj ISO vrijednosti, a kako izgleda ona koja je snimljena pri velikoj ISO vrijednosti. Ekspoziciju čine tri elementa: ISO, zatvarač i blenda. Često ekspoziciju prikazujemo u obliku trokuta i možemo vidjeti da svi elementi ekspozicije međusobno komuniciraju, odnosno funkcioniraju dvosmjerno. Postavke ekspozicije, odnosno vrijednost blende, zatvarača i ISO, u potpunosti određujete vi. Naravno, to vam ovisi o tematici i motivu koji snimate, kao i nekakvom kreativnom efektu koji želite postići na fotografiji. Postoji nešto što nazivamo normalnom ekspozicijom, postoji nešto što nazivamo preeksponiranom, odnosno podeksponiranom fotografijom. Preeksponirana fotografija se manifestira kao presvjetla fotografija, dok podeksponirana fotografija se manifestira kao tamnija. Normalno to nisu nužno greške, nekada namjerno želimo fotografiju potamniti, odnosno posvijetliti u svrhu kreativnog efekta. Rekli smo da svi ovi elementi ekspozicije, odnosno ISO, blenda i zatvarač, funkcioniraju dvosmjerno. Ono što mi moramo znati, što nam je obavezno znati, to je da između svake te vrijednosti, između svakog tog elementa postoji takozvana stopa svjetla, odnosno vrijednost svjetla. Kako ćemo mi tu vrijednost svjetla promijeniti? Opet se vraćam na ono, zavisno o snimanju i zavisno o kreativnom efektu koji želimo postići. Tako ćemo mi promijeniti, na primjer, ukoliko želimo zrnatiju fotografiju, promijenit ćemo ISO vrijednost, ali paralelno sa time moramo, recimo, možda promijeniti otvor blende. Podizanje ISO vrijednosti vjerojatno će povući promjenu otvora blende, pa ćemo tako, na primjer, tu blendu morati zatvarati. Kako mi dobijamo te, nazovimo, kreativne efekte? Kako mi određujemo šta je normalna ekspozicija? Opet se vraćam na ono, zavisi o našim potrebama. A to ćemo sad vidjeti na jednom praktičnom primjeru. Naime, snimit ću potpuno istu scenu sa različitim postavkama ekspozicije, dok će vrijednost svjetla ostati nepromijenjena. Sad je zgodno da vam spomenem još jednu stvar koja se zove EV, odnosno Exposure Value, ekspozicijska vrijednost. Šta se tu zapravo događa? Kako EV funkcionira?
EV funkcija je zapravo automatska funkcija. Vi unosite naredbu u fotoaparat +1, +2, -1, -2. Vi zapravo u fotoaparatu samo kažete preeksponiraj mi, odnosno podeksponiraj mi fotografiju. Fotoaparat u potpunosti sam određuje elemente ekspozicije, odnosno otvor blende i zatvarač. Kako će to fotoaparat odraditi? Normalno, to je u potpunosti automatizirano i ovisi o sceni koju snimate. Fotoaparat će sam odrediti što bi bilo najbolje u određenom trenutku za određeni motiv. Sad ću se vratiti malo i u fotografsku povijest. Naime, stariji fotoaparati nisu svi imali ugrađen svjetlomir. Svjetlomir si mora kupiti odvojeno ili si se mora poslužiti vlastitim znanjem. Za određivanje normalne ekspozicije koristilo se takozvano pravilo Sunny 16. Što to pravilo kaže? Sunny 16 nam kaže da pri ISO vrijednosti 100, pri otvoru blende 16, pri brzini zatvarača 1/100, odnosno 1/125, pri dnevnom svjetlu vi ćete dobiti normalnu ekspoziciju. Naravno, kako dan odmiče, kako se smanjuje količina svjetla, sve što je bilo potrebno, to je bilo reguliranje otvora blende. Tako, na primjer, ukoliko bi se našli u nekakvoj, nazovimo je, otvorenoj sjeni, vi ste morali otvoriti jedan otvor blende, odnosno jednu vrijednost svjetla, pa bi tako sa blende 16 snimali bi sa blendom 11. Normalno, ako bi bilo oblačno vrijeme, kako bi sunce padalo, tako ste vi tu blendu i dalje otvarali. Dakle, bilo je potrebno misliti samo o otvoru blende. Kako bi to pravilo funkcioniralo, na primjer, ukoliko bi imali samo film koji ima ISO 800, na primjer, pravilo ostaje u potpunosti jednako, samo što bi brzinu zatvarača, a odatle i naziv brzina filma, vi bi postavljali na, recimo, 1/800 ako bi imali film od 800 ASA, odnosno ISO vrijednosti 800. Postavljali bi, recimo, brzinu zatvarača 1/400 ako bi snimali sa filmom od 400 ASA. Ja se nadam da su vam ova edukacijska videa zanimljiva i interesantna, i jedna zamolba od mene za svih vas, a to je please click like and subscribe. A mi se vidimo drugom prilikom.